Uba Jaslan Roy nong siet ubolong way ni kinong yalam ka UDP mau kerwat circle ula syajit benong kertong na kebentar ke election MDC na keseg UDP na ka mau kerwat constituency. Hadian ba ula job ke election jet kertong na kebentar bane kon ke election MDC na mau kerwat constituency. Kabala penlong da ke election committee jong ke UDP mau kerwat circle ha office jong keseng ha mau kerwat. Kini election jet kertong kabala penyak dek election committee ka UDP mau kerwat circle. Hapok kejing alam jong chairman uba FD Ramsiat kalong kebayat bet rengkat kejing kuat jeng subah hakaba kam syamladun setia kanu kejing tot ni kejing ko onyo na kanu kaliang. Mat baro kila menjer badi hon lang ya kerukom penyak. Kat gum kejing pentip jong chairman ke election committee jong ka UDP mau kerwat circle uba FD Ramsiat. Kiran saungot kirang ba ki belong ru kinong yalam ke UDP mau kerwat circle ki balapan tiket na keseng UDP menikun election MDC na mau kerwat ki bekentop uba Adelbert Yau Penyau uba Sensyar Lengdo uba Jaslan Roy nong siet bad uba Polen Sopho. Ha kene ki election banejit kertong laila tang ya ki president but secretary jang ki polling unit ki dekat ke executive committee ke UDP youth wing ki dekat ke executive committee jang ki UDP women's wing bagi dekat ke executive committee jang UDP mau kerwat circle. Ha kaba uba Jaslan Roy nong siet ulawan menengkong. Na kaliang jong chairman ke election committee uba FD Ramsiat uli tu bahadian ba kene ke election committee jang mau kerwat kala pendep ke kamram kan sapha akakai poch ki bor bahalor jong kaseng bat kilangit scam ru bak election committee jong ke UDP central body part kan buram ya kane ke result jong ke election hakaba uba Jaslan Roy unlong ukertong Kibali apply kilong ba tidak ada sobat kata kalong iba delwan yunya iba Jaslan Roy nomsi iba Polanding Sopho bat iba Sensyar Lenghoy. Tinagaliang jungi komiti hadin manggilaya pakat semi baha ke ka lang ka parti kan le nam taban jit yu kandidat te ngila penlong tak kumba ngila penlong ngila election tak kasi jaman ke Sautrik tak bang ikot ya ki presiden ba ki secretary jogi unit ki bopher ki polling station po mo para komisi nantai ki nongit kam jogi senglong teli di bade jogi konvensi Tinang ta pade kinong kam pade jong ki samla hapo kondisi barakat bar kinong kam jong parti jong kondisi baro kowe kum ta ki nakalian jong kinong kam bopher ki dia poir ti entak ski namar ba kidan ki jingkerman ba parti ki jong kan le baha kan election ke pementang di namar kata raga jinjit ke khoj ke basai ngilele da script balot but hadin pangilale da script bala te kle shimentalang baro kitu kiba ngalaong mane kitu ki body ki bopher but hadin bala da tap ya ka ya ka bala pepa te ngala nyaw ki bod but bala yo nangkong along ide ba Jaslan Roy nong si iba Edelbat yo punya Ibalai ba Polan Sopho ba di basau de iba Sensyar. Tena yang jongi komiti yang tang ini tu IP kelong ba ngimla banong ba uta ba de official kene namar ye gene ke proses kidang bun diniru is pendep ke proses dan nang ne kelong pengin pha sya ke parti kan pha sikibor hajro ba nakalian jong state try kensa penbenai kandidat nomor Terai nakalin tungi komiti kelong ngilale pendep ke jong kebentar proses ke jong ka te ngisung tenat hadu kata ke bang lele bang i ke jing hun jong ki ba ki bawan ke komiti unta ke le phai da ke jing kemen da ke jing ku sam ki bar khoi om don weru baknyum la ne baknyo kan thop ki ki saumut ki kandidat ke benar batngi ke ba ki da yu i ta mat ya ke bakim sim khonyo mar ki shania ba proses wale kadai proses ke baik itu kata ke khoi itu kata ya ke bala pendekam da ke skrer balot but kata ke skrer balot ke bagile ha kata ka dor kata ganti ha ka ba kram lap ban ya thaukruk kram don ke je thaukruk kata ka grouping ha ki unit ki jongi andre kila le be tek da ke suthu jong kini ki nong elam ki jongi tingi i kata proses bagile bagi ai kule shibune ka election bukti ke bala le ke ne but election bukti ke saya on pa ka stu bukti jong ka parti mo cross circle
berkum juru yang sapa ke distrik sapa sekali election committee. Teka proses kelang jerong teh hendai misi itu kita pada keling jogi na mokruat ya ke baro itip bangidon hadu songut ke bapan ya ketiket teh keling election committee kan le ke ba DE benda ini proses bah mentana keling juga mokruat rase ngim dadun bandang ya hedek syu ikene hande kalau bet-bet tang manfa syaki bor pakamane. Bless you.